Jesosy fezao azafady. Petera ka. Ay Petera kakory hoe iny vaovao iny maresakane. Tsy misy fa izaka le miantso azafady. Za ihany Petera Viny le artista baka atimo iny. Ay be, ka ino anao zoko atao anao zay? Zany ranga Petera fa mba mitady any Jesosy vetivety afaka omena ho azy ve le phone azafady. Ka izo mbola mivory miaraka amin'ny anjely Tena azafady ranga mba meo anazy vetivety raha azo atao tena important be mantsy le. Ay, aza mialany fa meko anao izy uy alo. Jesosy be io. Izy ndindra ka. Za ihany Jesosy Viny. Ay be Viny. Ka ino anao zoko atao anao zay? Tena azafady ranga manabataba vao maraina be fa misy cause important be tiako tantaraina aminao ranga. Tsy maninona lazao ary fa mino anao Aton'olombelonao mivadiky biby, mifampihina mifamono tsy sakitsitsy. La karazana filma te horerana zombi navya malaky lero afa ratirati tsy mila mignitany tsy ainaigna aminareo agny vasa manao akory mivalika ambony ambany. Tsy mila mignitany tsy ainaigna aminareo agny vasa manao akory mivalika ambony ambany. Yuna mampatsihay volany atsamy ty bilongo mifamoroko faty mampana ira vo gny mandinikady lazao angamba ro mitotsy aigny afarany. Tangam-piarahamonina kosa indray vo samy filamina ilay tovolahy tomponandro ka tao anatin'ny famonina ilay tovolahy kely vo 20 taona monja. La ekilizy zao ro volagny lakondraigna sy aziato tsy hita sasy gn'olo koa tsy tapaky mande agny ifeno lamity tsy lafa vigna la aty fa gny mateke lafa vila tsy lay toy androany misy raha tantarany fa molagna jamba tiavaky tragno zao mbaro tsy volany sasy vilany lay tsobo mbaro azako lany sobo namono. Milano migase, Milano mbawabi. Milano migase, Milano mbawabi. Oh, Milano migase. Milano wa mali kipaze. Famijali mare, echa kibandi bandi lerewe. Laku mwati miavya fyanguna rakini furuni azikiri masurotia ula sekta kubezan mazava wazi fatimichite yuchisamena mihite il s'appelle coronavirus. Gachigani fa riklevonola baya tena marina milanao zahay Jesosy laha mety na tena tapake msoatoya mangataky mba katao a Jerusalem any fa atao Betania Toliara ohatsy mba maniry te ahitakanao zahay gasy. VP Music Production.